Hai menaze gima I zai hai menaze Zeme man sage klumdle ya wang riame mai ka pai ke zik reuses na tingkum chana zeng kai zik chum ba mai hegi ge de rein sa Zeme ko gene polia ga radle Namai ting chua gde rein sa poloi magbe pisin printeu ze pokyu de hange USA United States of America mene Iran meze Russia me hange hereitebe lim robe drone rameze zogai tara hange rangai dele ze kachu dele za US mene sa ze Iran mene Russia me hange hereitebe lim robe drone rame zogai be bigine teilu ze Russia me Ukraine meze hereiteu ze kangi dele ze kachu dele za ipo lamge US mene rangai blamge White House manai Iran Foreign Ministry lamgena madu samchunaria changze kakpe ma zelari le zakachevdele The Independence Day ka hangi be mai ge Chatra Sal Stadium ge Delhi go Chief Minister Arvind Kejriwal ne saze chuna Manipur ge hazet kana ka ge kaklebe kakvogbe pet blam ge ne leisi na mrame te dolak ze Delhi ge wangke mrame leisi ke te da hange government school ge pnuizi mina haike ze hangring area me kai gu kai ze la le ze ka chedele zaine Delhi go Chief Minister Arvind Kejriwal ne saze mina haike ze hangring area me Manipur ge te dolak gene kaklebe pet blam gene lesi gete ra hange wangkeu gai zbam meze nga buibria bugu government lam gene du nga ra hange te gule ze ka chudle The Indiram Delhi go assembly ge anznaik paike zi kreuze ruk summai ge Manipur ge hazet kana ka ge kaklebe kagvok be pe blam ge ne banai Haryana nu ka chib bam ge pe bau kana ka ge kaklebe kagvok be pe begine chaidi me perige pnu lunga lagbe suisia gai habe knui gai beta te gai zane hazet kana ka ge Manipur ge kaklebe kagvok be pe blam ge ne banai Haryana nu ka chib bam ge pe bau kana ka ge kaklebe kagvok be pet beze close the ibe wangdai ra hang kaklum dele zakachhe dele zai Delhi go assembly session hazik nana bambige Manipur ge banai Haryana nuge kaklebe kakvok be pe blam ge ne knui gai betate gai zane kaklum betate gai birun magza indiaram be bam ka cham cham ge kaklebe kakvok be pe blam ge ne zane patau sia je wangchang be ge ne zemena me kringting nga gai di be zane be bok cham cham ka ge disi sia je bam hange du klum gai le je du kache dele Zane Pakistan kade Punjab province kache bam ge dun znai paike uzi krevjes ro sumai ge Muslim haluichi mangmara mena Christian rasi imgu haraki rama chamcham teun siani dele zaka chule zai zaran wala tehsilgu pastor pe Imran Bati ne saza chige Muslim harasi me haluichi mangmara mena Punjab province ke Christian me harasi imgu haraki rama chamcham teun siani bramaze Salvation Army Church United Presbyterian Church Allied Foundation Church zene Seronwala Church I Nagri area Zaranwala district bamrame teukan siale zaka chedele Zane North East State Assam National Highway 27 Bazali kachebe bamge znai sumai ge midwanga be gari gdi be bus khagrei be pe krei wang lakti ze maga gigai bigine mina hang himre me hazam te sangze ka hazam dele ze ka chedele zai chige gari di be bus khagrei be pe ne krei wang lak ze hakau menunge sukhai nungle na mina ke turing per rahange hanu magdele ze ka chedele zai chige ka kle be pe za gari di be bus accident te be Gaila toll gate tai Bhawanipur area Bazali district Assam le zaka chewdle zai chige gari dibe bus accident tewla le ka chube selu bloge local zaina police maramne pe bamge close wang changza gari ambulance rama kugailu ze sub divisional hospital Bhawanipur CHC ge te wangai dele zaka chewdle ka zamra mazen
Zai Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne tetibe dam mai ge saje hanai kum tingkum kum chana jang kai je ke chum loi gai mage North East State Assam ge spy meramene Zeme nam rame kakle be pet be bam ramege daw meze tuiro be disturb area ramege pnuine operation te ze bambe Armed Force Special Power X up spaze lutora hange te gule je ka chedele Zai pane saje chuna I Armed Force Special Power X up spa Zai pane saje chuna Armed Force Special Power Act 1958 upspaze Northeastern State Assam ge district diset ge runedele zeka chedele mati mag jehnai kum loi gai maga ai district diset ge Armed Force Special Power Act upspa bam bizdu luto gule zeka chedele Zai pane saje chuna Northeastern State ge hanam kyangna ge ke mene surrender te wang dibe zai na mainstream ge hro gai dibe zai Northeastern State du chuna disi ibe state me changkam dele zeka chedele sipo zigne ai Assam ge ren magze Northeastern State bam ka cham bige ai up spaze luto kam rahange Indiram Central Government ne leize tatokyu zela lei zeka chedele Zai Sudan kedege Sudanese Army spy me banai paramilitary rapid support force RSF spy me kage reite ze civil war te be bizigene country ge zemana me bam dawlag ze pakti me 1 million cat peri me zemana me paktele ze kachudle zai pagmak ze country ge bam remes du kate go sak zai re heure me nga dip zigene chai kamdele ze kachule zai Sudan kedege I Sudanese Army banai RSF spy me kage reite ze civil war te bizep keuting kemadai changdele zeka chudle zai hreize teutar hange United Nation mene Sudanese Army spy me banai paramilitary rapid support force RSF spy me khageze warning pe gaidele ze du kachudle zai Sudan kdege hreite bigene zemenam rame nraze rehu ngab zigene zai keteugo sak riadi bizegene zemenam chai dibe misonga ze chaidele zeka chudle kagne chibrame chaibrame ze riam so gaimale ze achule The High Commissioner for Human Rights gu spokesperson Elizabeth Rossell ne saze United Nations gu estimate chai suije chuna Sudan kdege reite bigine zemna me kate gu sakriya bigine kanra bname reheuga bigine chai di me mina changmadai sona kize chaidra hange hanom gaidele izaka chulei Za Himachal Pradesh State ge nai kum tingkum kum chana jang kai je chum ge ting rui beze chunare changje saumak je ruin do te je mar meteun siakam dip je ge ne zaine halagene tourist changje mbe wang mremes du lung hreu sangje pnui bamra be bam hangge du nga jela le je ka chudle za chuna Himachal Pradesh ge ting rui bigine hill state ploram ramige garim pui kirme teun siani be changke je hai madaira teun siana le je ka chudle za ploram hill state ge bam hai ke ze reaksna ge me le ze ka chule za tingrui ze hadui lokan chibe hadui pran chibigene gari lote tibe chang reaksna ria lote changdele ze du ka chudele za Himachal Pradesh gu Chief Minister Sukhvinder Singh Suku ne saja Himachal Pradesh state ge tingrui bigene government lamgene zane Zeme nam ramene teilung rahange teun subscribe ror me teun siani be pimi US dollar gina 1.2 billion dollar ya gumje zane India ram gu rangkhang na crol changkre media gumbe teun sia changdele ze ka chudele za chuna Himachal Pradesh state ge infrastructure tingrui bigene teun siani brame telewang da rahange tingkum ket pere agumje nang Udale Himachal Pradesh gu Chief Minister ne kachudale aigene na mic pai ke zikrejes nothing kum chana jang kaije ke chum ba mai hegi de rein sapo baza loi gai dele pi gai jang king gai ni melei ne je todle